प्रमोद खरेलको छोरी। हेलो तिमी प्रमोद खरेल गायककारको छोरी हो? कसरी भन त? हेयर स्टाइल त सेम सेम है। देखाइदेऊ न, कपाल देखाइदेऊ न। यता हेर यता। ओ माई गड डेन्जरस छ कपाल चाहिँ जोस। लु गीत गाइदेऊ त दामी एउटा। के हो तिम्रो नाम बहिनी परिचय काम हिरो जस्तै रहेछौ तिमी बिहानीको गात दुर्गेश थापा। दुर्गेश थापाको फ्यान हो तिमी? फेरि गाइदेऊ न, मजाले गाइदेऊ त। म पुष्पा राज। लु गाइदेऊ न, गाइदेऊ त। पुष्पा 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 अनि पहिले यता यस्तो गर्छ यस्तो गर्छ यस्तो गर्छ अनि यस्तो गर्छ बिस्कुट ल्याउँछ खान्छ अनि यताबाट राख्छ चिया अनि यताबाट गर्छ फाल्छ। हो अनि भन न के भो गीत गाऊ। के हो तिम्रो नाम गाइदेऊ न। के हो तिम्रो नाम गाइदेऊ न। के पो दुर्गेश थापाको फ्यान हो तिमी? हैन दुर्गेश थापाको हैन। अनि पुष्पा पुष्पाको? अल्लु अर्जुनको? पुष्पा पुष्पा। पुष्पा